lek kumno pi baru khoi kinong kersal mo ngan peni pi ngan ya chakmat ne ngan sya no bakin kem no enga gini ke high level kamut ngan sya no bakin kem maki ane kumno na nomor beli ngatip banire persya bagi high level ngimla ada mar kejing kimi nanti jungi kalong betat dan awan dak we ke surkar kina jing ujor mentaru kam dan jing mentoy dah dia mentang ngan peni biang ngalat haj sabalik hajir teh lat haj balik hajir si phang harisip si phang hang tu hapo MSCW si phang Shano si phang Samau Senram si phang Sa Anjeli ngalat haj balik hajir haman lagi police station ngalat haj balik hajir di ngakuan persutu ipi kipat ba kabri nyutrap ken pi kwa kumno nga pi kwa ba ngan sya kem no ne pi kwa be nang ya chakman ngakuan keli pi di menta kami ngan pen i nomor nyau tarik ngan salet hajir biang nomor kani ka jengkhot hajir ka menta ni ka balong kham khala ba kata ka jengkhot hajir jungki mo kabelum kam khala nagi bakhala tam kanika jengkhot hajir ke bamentapan kadika hajir bakhala nagi bakhala tam dengan pen EP ya kanik siti khot hajir mo dengan pen EP to ya pet badi perkhat bah mo pi bar khot ki ba ich bathon junga ki baju kursan bagi video junga ngan pen EP menta kanika siti khot hajir ni kadi bakhala nagi bakhala tam menta mo pet kani pet bhang tu pet tu mo ngan pen EP ngan liak kum tu yang tu mah saya pulih yang tu kum tu baik ngan ring bit najan mah pen najan ngan EP Office of the Subdivision Police Officer Penursla Subdivision Penursla Yes Kasih Hills District mo pentu District Meghalaya mo ti halor jong kani pentu po to kerteng jonga ba Arkelius do tedong yaudu Shillong notice memo nomor CB SR R Hajar R Punriu Khandai Spa Saw dit Shillong DR Fulai Februari Arjar Arpunriu toh pejang ni kan pen EP dakani ngapentip syapi balak don kajing ujor persya ya pi da uba uni uju himo ukror ding nong sap na kasnong selei ular umroi balami kawei kadurki mo katuk ba aju ujor manakani hapo MSCW mata layak sa shani mo soal layak sa Penursla mo di kamut uni aru imat di high level NPP hi jong pi kaba pi lakren daki kentin si berngem bersit bat lakeno ru ba pi don jing tip ya kakam dawa ne krong pisa jong uni ubriu shu la keno ba uni ubriu udai unong wat RTI bat ujupan kut ya ka RTI da ka ba shem pisa halor katei kapang lakot ya pi ba pinwan mi sha office USDPO Penursla kabadon ha polis research Shillong rengkat ban kajing pensisya halor katei kajing keno haka nyau tarik benai basa arjar Punriu haka por khat arbaje mensi klempep ngang ong
te kamut long ngahap ai sakhi hakmat une USDPO kamut une ude unong bishar na po high court na Supreme Court na unia ude nong bishar na po high court na Supreme Court na district court na unia une USDPO te ngangan ong ipi ngam tre ora sakhi satar sto hajar ngan lej tang ba sakhi satar ngam tre ra baling ang chupani uy kata kasabot yung ha lada la ngapani kata kasabot ani kata kasaki hau ula ban le ayu yang nga lani ula ban sim action ayu ya ta ubriu uba ajing ujori nga sto angta nakani kin kadaw bangang si ong ipi kim pat snow tho adu menta lada pin kem pin suset hapo jel klem ra sing bishar trai pila pila trai nakani kin kadaw ngangan ong ipi lada ngadan ru kisaki ngamdon kam mapni ipi sto hajar ngan lek kumba pi khot tang ba kisaki nganom pni na markat banang sensyar kan sorkar MDA nginomla ban pensitom yano high level nginomla ada ku akem dis kembek in yu pat pida penting kem kembek ngangan ong ipi pa ba par ko bekerja ngam ngam di kuslai hiru lang kem daki kem dang asyong pamjadai rum kuslai dia tang baki ki bang ka secret tunga ka don da wanda ko we sorkar am kini ki brio ki baharas yang am kini kim dei berlaj kim dei ban laj mentang ida aji ujor kena mentor te kinang don hakabor ten mentor iyo bina aji ujor iki kini kin pendik kinda buram kinda rabjot wat ya uto ubat hap yo to baru ni kinam la beli ye nemar kidon hakabor te hi katakan ke jing harasia kejat ndri ujungi dia dai nang kani kada ngang oi pi pa ba bar khot ka brio ni trap nei pi ki berit baraya baria mta nei pi ki nong rap pi ki nong bla pi de mas ko tho ba kani ka jing le jungki ka dei ba kilak thamaloi mta las kru dihila ko ong udkhar las kru dihila lale klumar ke ari hangne upat habwara ban kasaki hana polis resep silong rangkat ba kejing sisa halor kate kejing kena ari mentati pi bro khot uni wei pat ban phak pen sisa ya ki banga ngatip uri wei uni public servant ne udi judge public ne udi ulot public ne uni USDPO udi ulot public ne udi public servant ne kumne kan banga sayo timsi na kani kadaw ngang ong pi pimlap yaw ni ubriyo kumba philap meno menta pi syam last menta yaw ni ubriyo sto if I die for you mento I never change my mind try to understand in your mind na kadaw ngang ong pi ti na kani kadaw ngang ong pi pet kan don sakaway namar ki babon ki bangit kristan ki empat ngoto du menta kani kadi jing maham sakaway ki bangang kuan persoto ipi kan sabdon pat sa ka jing ai enjak ya ki kena kan thei sto kan sabdon ka jing ai enjak vaksin ya ki kena kan thei khnang bakin do khon khnang bakin nomyo khon chu da perkhat bha mo ya ki bangang persoto ipi na kani kadaw ki school ki college menta babon ki ba control ki balang kristan gini ki bangit kristan nei kitang suai injek ya kita kikun ki school ada penbor ditang kata hadian habur ada kikun ki kimyo kun syu ka responsibility jong gitu gibriu ki wa yalam bakala ya kani jat penjujungi ngindu jat hakan ni kejing yalam ni ngin sadu jat hiski na kejing penkesan jungi ke dustor je kejing penkesan jungi ke balang ya kejing penkesan jubor jungi kini high level ngin sadu jat hi namar bang ngim skotho la no ke banga keren ipi hem skotho la no ru tang ba hadu ba pin da jinjar dala de hi